पत्रकार महासंघीय संस्थापक नाय सत्यनारायण बहादुर श्रेष्ठ या सचिव न्याकको बुद्धि सोमबाहन नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबुया नाय सुरजवीर बजाचार्य सभा नाय श्री जोगु ज्याजोले मुपा कथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङ छायादिको ख नेपाल पत्रकार महासंघीय संस्थापक नाय मसिकाय मागतया शिक्षाविद लिसे पत्रकार सत्यनारायण बहादुर श्रेष्ठ लुमन्ती दय दशा नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबुपाके वयकय हन्या बुद्धि हनावे चंगु ख मन्त्री गुरुङ आदर्श विद्या मन्दिर एभिएम स्कुले चुङ्गु श्रेष्ठ या झ्वाता स्वामा कोखाका दिगो ख ज्याजोस दबुया नाय लिसे श्रेष्ठ या त नेपाल पत्रकार महासंघ संस्थापक नाय मसिका बिकेत ध्यानाकर्षण पौ सञ्चार मन्त्री गुरुङ या त लला दिगो ख उगुपति नेपाल पत्रकार महासंघ संस्थापक नाय कथ पत्रकारिता त संगठित यागु आजुतया 2008 साले नेपाल टुडे या सम्पादक श्रेष्ठ थगु नाय सुई नफाखुसी नेपाल पत्रकार संघ परिस्तायना दिगु ख 2009 साले पत्रकार संघ निकोगु सभा पाखिन हाक्न श्रेष्ठ यात है नाय ल्योगु खसा 2012 साले पत्रकारितागु मेगु मुज्या पुलाम प्रधानमन्त्री लिसे नेपाली कांग्रेस या पुलाम सभापति कृष्ण प्रसाद भट्टराईया सभा नाय सुई नेपाल पत्रकार संघ पुनर्गठन जुगु ख अथे सञ्चार मन्त्री गुरुङ पत्रकार महासंघ नायक चोए खे थगो ध्यान वंगु नेथना दिसे सकल सरकारवाला लिसे सहलह याना थुगु कचोए त याक्न जेकेगु बजा बिया दिला अथे पा कथन छायादिपी नेपाल पत्रकार महासंघ नुकु दिलीप थापा मगर मधेसी पत्रकार समाज नाय मोहन सिंह पिन्सन थथकु नुव ख तयादिगु खसा ज्याजोस नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ नाय दण्ड बहादुर गुरुङको सत्यनारायण बहादुर श्रेष्ठ म्यामेजु सुजिता मानरेत बुद्धि दुगु ख